very soon. Mbarara Titans zo kuzakora bo kuzo mu Semi Fainals esingire yakabare Silverbacks na Gorana na mushanje hari umushanje mu muzano gwa kabiro guzanirwa mu kabare. Tewe kaza sebo no cyari steady very singa kabare mu rundi ebiri ituye nkaba Titans zicutira mani cyature kambu rugby yitori ne kura kandi cyature kambu tune amasiko yitukuza ezi game ibirero tuzanire tuzingire so twashobora kurembire kibinja citu ikibabire batiremo ninga group yite babire batiremo. Titans zerabereye bembire kimeza okwatana na team erije kube yakabiro mu group ya Budu eri kuza kumanywa bwa nyuma y'umuzano gwa Tor Lions na Mustangs ogurazano harwa mukago muri Fort Poto. Omuzano gwa rugby mucyange kitugwa kagizeremani konka atha muhango zyo ryo muhaba kuri bo muzano gu nagira ngo bariyo bakora ikiro kubasika kureba ngo gwagiramani mukireka cyo twenda kutandikaho centers za tag centers z'abana kugira ngo rugby tugitandikiro mu bana turaze kurura abantu bembamanya vari ya rugby muhango zinagira ngo rugby no muzano nkende ijo oguru kwege sengesho ngo ntabwo icyo tugushemerera kuba nugutiyenwa. Echo kubanza rugby ne kolera ikintu cyo kweta discipline ejo ne mico mirungi abantu kuba mbareba ntwetera hasi tukora ki jogo ya muhendo go yakora kikonka omukugizana ejo ntugizana tu discipline tukumanya mutinkuza kwenda mugenzi wanje club y'ibirozonka nazo zuri kuzana umuzano go kurwo mucanga cya Ankore kandi kigeze na yine club zibiri rero tore yine club emu aha bwa TV West and Alogias byamukama.